برادرکان و خواهرکان عزیز، من فرهناز و این برنامه در مهمانی ویتامین هاست. چون که از شماره‌های گذشته برنامه آگاه هستید، ما در هر برنامه کوشش میکنیم که شما را با ساخت جسم انسان شناس نموده دایر به وضع سلامتی توصیه ها دهیم و این برنامه نیز استثنا نیست. از این رو با برنامه ما بودن را فراموش نسازید. بینندگان عزیز، اشتراکچیان برنامه امروزه ما تربیت گیرندگان کودکستان رقم 117 نایه فردوسی شهر دوشنبه می باشند و بیاید با هر یک آنها از نزدیک شناس می شویم. سلام بچه ها. سلام. خب اکنون بیاید شناس می شویم. نام شما چیزه در جان؟ من عمر، من 6 ساله. آفرین عمر جان. نام شما چی؟ نام من فرشته، من 6 ساله. شما هم 6 ساله، بهترین است. نام شما؟ نام من آیشه، 6 ساله. آیشه بانو، بهترین. نام من مریم، 5 ساله. شما 5 ساله؟ خیلی خوب. نام شما چی؟ من سلمان، 6 ساله. 6 ساله سلمان. آفرین. نام شما؟ نام من وسیله، من 6 ساله. احسن وسیله. اکنون با اشتراکچیان نیز شناس شدیم، یعنی همه آنها 6 ساله هستند و مریم باشند 5 ساله. از اینجا برمیاد که برنامه امروزه ما خیلی و خیلی جالب خواهد بود. با ما بودن رو فراموش نسازید. چطوری که به همگان معلوم است، یکی از مسئله های مهم روزگار انسانیت که رکن اساسی حیات به شمار می رود، این استفاده نمودن غذای سالم می باشد و طرز درست استعمال نمودن آن نیز از منفعت دور نیست. و ما نیز امروز تصمیم گرفتیم که دایر به این مسئله با اشتراکچیان و همزمان با شما نیز کمی صحبت داریم. انیخترش موضوع برنامه امروزه ما این پرخوری و عاقبت های آن می باشد. خب بچه ها، شما میدونید که پرخوری چیست و عموما پرخوری گفته چی رو میفهمید؟ با فکر من این پرخوری این از معیار زیاد استعمال کردن غذا می باشد. اگر ما آن معیار رو ویران کنیم، پس ما می توانیم به جای فایده ضرر بینیم. آفرین، فکر شما خوب است. کنی دیگران چی فکر دارند؟ پرخوری چیز گرسنگی است. من یک نفر میدونم که وای خواه نفس خواسته میخواه فقط یکان خورده است. بله، در حقیقت هم من یک چند نفران رو میدونم که بسته به اون که اونها سیر هستند یا اینکه گرسنه باید حتما دهانشان جنبیده استد. خب کنی دیگران چی فکر دارند؟ من آدم رو میدونم که دائما دهانش جنبیده می ایستد. مادرش دائما او رو جنگ میکند ولی وی اصلاح نمی شود. بله، خوب. کنی دیگران؟ فرشته؟ با فکر من باشه پرخوری این یک بیماری است. با ما مربی همون گفته بودن که نفری که بسیار میخورد وی سرشویش را نمیفهمد، بنابراین هم نفس خود را اداره کردن نمیتواند. بله، در حقیقت هم پرخوری این خود یک بیماری است. و کنی شما چی فکر دارید آیشه؟ با ما مربی همون یک افسانه نقل کرده بودن درباره یک پسرکی که خوردن را دوست نداشت. وی بسیارتر کلچه قند و شکلات میخورد و عاقبت بیمار شد. فهمو. من فکر همه شما رو گوش کردم و از اینجا برمیآید که در این باره علاقه معلومات دارید، زیرا فکر شما تا اندازه درست است. پرخوری سبب‌های گوناگون دارد و یکی از آنها این چشم گرسنگی یا اینکه اداره کردن نتوانستن نفس خود می باشد. این لحظه بیاید معلومات تیار نموده دکتر خاله را در این باره گوش میکنیم. میدونم که در هر یک عائله حتما یک پرخور هست و بعد این رو این برنامه محض برای شماست. تماشا کنید و در این باره معلومات گیرید. یکی از سبب‌های پرخوری این عید و جشن‌ها می‌باشند. بسیار وقت هنگامی به مهمانی رفتن در روی میز هر گونه خوراک و خورش و شیرینی‌های گوناگون گذاشته می‌شوند و طبیعی است که در این وقت ما خوراک را از معیار زیاد استعمال می‌کنیم، زیرا از همه آن نازک نعمت دست کشیدن دشوار است و با دیدن میزی که در آن خوراک‌های بامزه گذاشته شده‌اند، بسیاری‌ها حس معیار را گم می‌کنند و می‌خواهند طعم تمام خوردنی‌ها را بسنجند.
و این باعث آن می‌گردد که خوراک به معده از معیار زیاد وارد گردد. سبب دیگری پرخوری این استرس میباشد. آدمانی که عصبانیت شدید دائمی دارند کوشش میکنند این حالت خود را با خوردن هر گونه شیرینی، خورش یا خوراک‌های بالذات رفع نمایند. زیرا خوردنی‌های بالذات موقتاً به ما حس تسلی و آرامی میبخشند. سبب دیگری سرخوری، غذاخوری نامنتظم و پرهیزی شدید میباشد. اگر شما نهاری نمیکنید و به جای خوراک نصف روزی قهوه یا قندی نمیخورید، طبیعی است که بگاه در شما اشتهای گرگانه برای خوردن خوراک بیدار میشود. و وقتی شما خیلی زود خوراک میخورید، مغز سر برای فرستادن سیگنال سرشوی وقت نمییابد و این باعث آن میگردد که شما حس سیر شدنتان را تنها آن وقت میفهمید که الکی دیر شده است و خوراک را از معیار زیاد استعمال نمودید. بچه ها اکنون فهمیدید که کدام عامل ها سبب سر زدنی پرخوری شده میتوانند؟ در حقیقت وقتی من شکلات میخورم عصبم خیلی آرام میشود، اما افسوس شکلات زود تمام میشود و من باز مجبور میشوم که با دخترچه‌ام بازی کنم. فهمو. خوب کنی دیگران چی فکر دارند؟ مریم شاید شما یکون چی میگوید؟ من باشم وقت سحر در خونم از خوردن نهاری سرکشی میکنم. در باغچه شلوار رو بعد زیاد میخورم. زیرا به یک کاسه سیر نمیشوم ولی بعد شکمم درد میکند. فهمو. خوب کنی دیگران چی فکر دارند؟ وقتی من به مهمانی میروم و قلچک‌های زیاد را میبینم از آنها دست کشیدن نمیتوانم. خوب آفرین. مادر من هم پیش از به مهمانی رفتن در خونه تاکید میکنن که چشم گرسنگی نکنم. ولی وقتی به جای دعوت شدن میرویم با من هر گونه شیرینی ها را خور گفته دراز میکنند و من نگفته نمیتوانم. خوب کنی آیشه؟ با من هم هنگامی در مهمانی بودن شیرینی های زیاد را پیشنهاد میکنن، اما من کوشش میکنم که اونها را بسیار نخورم. خب معلوم می شود که شما هم دوستدارانی همه آن خوردنی های هستید که با ارگانیسم ما چندان فایده ندارند و فکر میکنم بعد از این برنامه رفتار خود را حتما عوض میکنید، زیرا چطوری که گفتند خوردن از معیار زیادی شیرینی این مخصوصا تورت، کلچه قند و قندینه ها عاقبت خوب ندارند. بیا در این باره از دکتر خاله معلومات میپرسیم. برای دوستداران شیرینی گفتن میخواهیم که سیوژت آماده نموده دکتر خاله را با دقت تماشا کنید. رعایت نکردن استعمال غذا به حالت معده تاثیر منفی میرساند. از بس که معده عضو الاستیکی است و آن از وزن زیاد دراز می شود. بنابراین هم هر دفعه که از معیار زیاد خوراک می خورید آن یوزش می یابد. حجم طبیعی معده تقریبا 500 میلی لیتر را تشکیل می‌دهد، اما در آدمانی که میل از معیار زیاد خوراک خوردن را دارند آن میتواند تا 4 لیتر زیاد شود. باید تاکید نمود که این عارضه ها تنها آن وقت به وجود میآیند که اگر شما پرخوری را شعار دائمی خود قرار دهید، ولی اگر شما تصادفاً از حد زیاد خوراک خوردید و احساس ناراحتی حس میکنید، پس این حالت را میتوانید اصلاح نمایید و آن موقتی است. یکچند اصول‌های موجودند که میتوانند برای زودتر حل شدن خوراک زیادتی در معده کمک کنند. یکی از آنها این سیر و گشت در هوای تازه می باشد، مخصوصا اگر بگاه بعد از خوراک شام کمی در بیرون گردش کنید شب با راحت خواب می روید. تصدیق شده است که اگر انسان طول چند ماه به دیگر نمود غذا دسترسی نداشته باشد و تنها آب و نان بخورد زنده مانده می تواند، زیرا در ترکیب آرد تقریبا تمام مجموعه غذاهای موجودند که بدن ما به آنها نیاز دارد. ولی از آرد به غیر از نان باز محصولات‌های آماده می شوند که به ارگانیسم ما نه تنها فایده ندارند، اینجوری زیان نیز میرسانند. قنادان از موادهای استفاده میکنند که جهت‌های فایده بخشش آن نهایت کمند. مثلا مرگارین که در همه محصولات قنادی دیده می شود به ارگانیسم ما ضرری کلان دارد. ترکیب مرگارین آمیخته امولس روغن‌ها و روغن‌های تغییر یافته را در بر میگیرد که خاصیت کانسرگینی دارد. شکر نیز در ترکیب همه قندینه‌ها دیده می شود و آن به بلند شدن سطح گلوکوز در خون مساعدت میکند. از آن جمله استعمال دائمی محصولات خمیری به زیاد شدن وزن سبب می‌گردد. از این رو طبیبان زیاد خوردن محصولات قنادی را توصیه نمی‌دهند.
бачаҳо, акнун ман ба шумо як саволи дигар дорам. Вақте шумо аз меъёр зиёд хӯрок мехӯред, худро чӣ гуна ҳис мекунед? ман худани ошро дӯст медорам, вале модарам мегӯяд ки 2% пур нахӯр. Бале, модаратон дуруст мегӯянд, зеро хӯрдани ош ки хӯроки камтар сахттар аст, вазнин аст, дар шаб тавсия дода намешавад, зеро меъдаи мо бемор мешавад. Хуб, кани дигарон чӣ фикр доранд? Мариам? ман бошам хӯрдани тотро дӯст медорам, вале вақте бисёр мехӯрам, нафаскашам душвор мешавад. фаҳмо, ман ҳам дар чунин ҳолат будам, вале аз бисёр нӯшидани об анами гуна шуда будам, яъне нафаскашам душвор шуда буд. Хуб, вале аз шумо хатарноктар аст, зеро меъдаатон аллакай ба дард ҳам шояд дарояд. Кане биёед дигаронро мефаҳмем. ман бошам хӯроки картошкабиронро дӯст медорам, аммо вақте ӯро бисёр хӯрам, зарда ҷӯш мешавам. чун ин ҳолат модарам ба ман сабзӣ метиҳад. бале, мувофиқи ақидаи бисёри калонсолон ва ҳатто тибби халқӣ низ барои рафт намудани зардаҷӯш сабзӣ ба мо кӯмак мерасонад, вале мо бояд кӯшиш кунем ки худи зардаҷӯш ба мо таъсир нарасонад, яъне мо худамон зардаҷӯш нашавем. Аз ин ҷо маълум мешавад ки шумо бояд картошка бирёнро истеъмол накунед ва ё ин ки камтар хӯред. Майлаш? хуб, кани анакзон шумо чӣ фикр доред? ман бошам обои газдорро дӯст медорам, вале модарам нӯшидани онро бисёр иҷоза намедиҳад. фаҳмо, хуб, шумо чӣ мегӯед Оиша? ҳар баре ки дар хонаамон ягон ҷашн мешавад, ман ҳатман шикам дард мешавам, зеро ҳар гуна ғизоҳоро омехта карда мехӯрам. модарам ба ман дору медиҳад, зуд сиёҳат мешавам. бале, мушкили бештари хурдсолон дар намин аст ки ҳангоми ягон иду маърака онҳо ҳатман шикам дард мешаванд, яъне ҳама чизро омехта карда истеъмол мекунанд. чӣ хӯриш бошад, чӣ ширинӣ, хӯрок, обҳои газнок. вале бояд мо ин хел накунем ва ҳар он чизе ки шумо гуфтед дар ҳақиқат ҳам нишонаҳои пурхӯрӣ мебошанд ва хоҳ хӯрок, хоҳ ширинӣ, хоҳ ягон нӯшокӣ ва ё хӯрдании дигар бошад, бояд аз меъёр зиёд истеъмол нашавад ва агар мо онро аз меъёр зиёд истеъмол кунем, кори рӯдаю меъдаи мо вайрон мешавад ва дар натиҷа нафасгирии вазнин, дарди меъда, зардаҷӯш ва ҳатто бехобӣ низ пайдо мешавад. барои бартараф намудани ин аломатҳо доруҳои махсусе ҳастанд ки ҳангоми истеъмол намудани яктои онҳо ҳамаи ин аломатҳо бартараф мешаванд. аммо бояд гуфт ки агар мо такрору ба такрор аз меъёр зиёд ғизо истеъмол кунем, мо метавонем бо дору аз ин бемориҳо халос нашавем ва ба бемориҳои боз ҳам ҷиддитар дучор шавем. барои ҳамин ҳам биёед сюжаеро ки духтурхола барои мо шумо махсус омода кардаанд тамошо мекунем ва хулосаи худро мебарорем. мешавад бачаҳо? бале. хуб, биёед сюжаи омода намудаи духтурхоларо тамошо мекунем. яке аз оқибатҳои ҷиддии пурхӯрӣ ин пайдо шудани вазни зиёдатӣ мебошад. фарбеҳӣ бошад мушкилоти ҷиддӣ аст баҳри саломатӣ. вазни зиёдатӣ ба кори системаи такяву ҳаракат фишори ҷиддӣ эҷод мекунад ва ба бемориҳои буғумустумура оварда мерасонад. одамони фарбеҳ бештар ба бемориҳои дилу раг, носозии системаи эндокринӣ, вайроншавии мубодилаи липидҳо, диабети қанд ва гипертония гирифтор мешаванд. равоншиносон қайд мекунанд ки вазни зиёдатӣ сатҳи худбоварии инсонро низ паст мекунад. нафаре ки вазни зиёд дорад доим дар хусуси намуди зоҳирии худ фикр мекунад ва ин метавонад боиси невроз ва ҳатто депрессия гардад. инчунин ғизохӯрии зиёд ба ҷигар ва ғадуди зери меъда зарар мерасонад ва фаъолияти онҳоро номукаммал месозад. ҳангоми аз меъёр зиёд хӯрдан кори ин узвҳо вайрон мегардад ва ҳатто дар рӯзҳое ки шумо аз рӯи меъёр хӯрок мехӯред, ин узвҳо вазифаи худро ба таври муқаррарӣ иҷро кардан наметавонанд. бачаҳо, акнун фаҳмидед ки пурхӯрӣ ба организми мо чӣ зарар мерасондааст? ман фаҳмидам барои чӣ модарам ба ман мегӯяд ки кам кам ва тез тез хӯр. маълум мешавад зиёд хӯрдан меъдаро калон мекарданд.
бале зиёд ки хӯрдем меъдаи мо калон шудан мегирад ва пас он мо як коса нею як дегро маҷбур мешавем хӯрем. Аз ин рӯ аз истеъмоли барзиёди ғизо саркашӣ кунед. хуб, кани дигарон чӣ фикр доранд? Марҳамат Васила, шумо кани чӣ мегӯед? Модари ман боса доид таркиб мекунад ки хӯрокашонро барвақт хӯрам. Ман аввал гуфтаҳои модарамро рад мекардам. Акнун кӯшиш мекунам ки 2 соат пес аз хоб хӯрок хӯрам. фаҳмо, кани Салмон, шумо чӣ мегӯед? Ман фаҳмидам барои чӣ як дӯсти ман доимо хӯрок мехӯрад. Яъне аз бисёрхӯрӣ меъдаи ӯ калон шудааст. ӯ серчавиашро намефаҳмад. бале, дар ҳақиқат ҳам аз зиёд хӯрок хӯрдан меъда калон мешавад. Агар мо хоҳем ки доим солим бимонем ва дар мактабу боғча аълохон бошем, бояд аз гуфтаҳои модарамон гӯш кунем ва мураббиамон саркашӣ накунем. бале, дуруст мегӯед. кани Оиша, шумо чӣ мегӯед? Ман бошам фаҳмидам ки барои он ки хӯрок нағз ҳал шавад бояд каме сайру гашт кунем. Он гоҳ доим солим мемонем. бале, шумо дуруст қайд кардед ва инчунин бояд гӯям ки барои солим мондан мо бояд ғизои солимро истеъмол кунем. яъне ғизои солим ин меваю сабзавотҳо ва ҳама он маҳсулотҳое ки ба организми мо фоида мерасонанд, яъне дар таркибашон витамин доранд. ва чун ҳоло фасли тирамо ҳаст ва сабзавоту меваҳо ҳама ғун дошта мешаванд, яке аз сабзавотҳои фоидаовар, аниқтараш полезиҳои фоидаовар ин каду мебошад ки барои организми мо фоидаи бениҳоят калон мерасонад. дар бораи ҷиҳатҳои фоидаовари каду дар бахши навбатиамон метавонед ба худ маълумот пайдо кунед. каду пеш аз 5000 сол пеш аз ҷониби инсон омӯхта шуда. бо шарофати мазза ва хусусиятҳои ғизонокиаш то имрӯз маъмул боқӣ мондааст. ин сабзавот ба осонӣ метавонад аз рӯи шумораи моддаҳои муфиди ғизоии манфиатовари худ бо дигар намуди сабзавот рақобат кунад. мавҷудияти микроэлементҳо ва витаминҳоро дар таркиби каду ба инобат гирифта онро барои муолиҷаи ҳамаи намуди бемориҳои дилу раг, омоз, камхунӣ ва фарбеҳшавӣ тавсия медиҳанд. вақте ки ба кадуи тилоранг назар меафканед, фикр мекунед ки он ба худ тамоми қувваи офтобро ҷабида гирифта, акнун тайёр аст онро ба мо диҳад. навъҳои норанҷии каду дорои бета-каротин буда, он якчанд маротиба аз сабзӣ бештар аст. каротини каду шифобахш буда, барои фаъолияти дурусти организм хеле зарур аст. каду аз элементҳои оҳан, мис, кобалт ва рӯҳ хеле бой аст. бояд гуфт ки дар таркиби каду намакҳои рӯҳ хеле зиёд буда, он ба ҷисми инсон тавоноӣ мебахшад. дар ҳиндустон кадуро ба шарофати дар таркибаш мавҷуд будани витамини Е зиёд истифода мебаранд, зеро он қодир аст ки пиршавӣ бармаҳалро пешгирӣ намояд. азбаски дар таркиби каду фосфор, мис ва фтору оҳан зиёданд, он дар байни дигар намуди сабзавот хеле пешсаф аст. гӯшти каду вазифаи заҳрадонро беҳтар намуда илтиҳоби меъдаро дур мекунад. ҳангоми мушоҳида гардидани турши асад зиёд дар меъда, нӯшидани шарбати кадуро тавсия медиҳанд. шарбати каду дар муолиҷа намудани шамолхӯрии оддӣ низ беназир аст. он дарди гулӯро бартараф намуда масъунияти баданро мустаҳкам менамояд. ҷоизи қайд аст ки шарбати каду сири дандонро мустаҳкам карда, пӯсиши онро пешгирӣ менамояд. ҷӯшондани каду бо асал на танҳо нӯшокии болаззат аст, балки воситаи оромибахшанда барои онҳое мебошад ки аз бедорхобӣ азият мекашанд. каду инчунин метавонад бисёр мушкилоти пӯстро бартараф кунад. шавла аз гӯшти каду метавонад ҷойҳои сӯхта ва илтиҳобро муолиҷа кунад. ҷароҳатҳои фасоддор ки бо ҷӯшонидаи гулҳои каду тоза карда шудаанд ба зудӣ шифо меёбанд. донаи каду хӯрдани лазиз барои кӯдакон маҳсуб ёфта, воситаи хубест барои нобуд кардани кирми киҷа. бачаҳо, ана акнун фаҳмидед ки каду чӣ хел фоидаи калон доштааст? бале! бовар дорам ки маълумотҳоеро ки аз ин барнома гирифтед ба ҳамсолонатон низ мерасонед ва меваю сабзавотҳоро зиёдтар истеъмол мекунед. шумо низ додаракону хоҳаракони азиз, модарони гиромӣ, худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед. тарзи ҳаёти солимро пешаи худ созед, зеро табиби ҳар як шахс худи ост. то барномаҳои навбатӣ мо бо шумо хайру хуш мекунем.